Now, kita akan lihat how to calculate our national income equilibrium in three sector economics. Kita ada consumption function, 120 million plus 0.7y, investment, 333 million, government expenditure, 225 million, tax, 5 million. So, step yang pertama, kita lihat melalui calculation of ADAS approach. Kita akan kira kita punya consumption function after tax dulu, which is CT, yang mana kita akan masukkan kita punya original consumption function, 120 million plus 0.7, and Y, kita kena dapatkan YD, which is disposable income. To get disposable income, Y, kita perlu tolakkan dengan tax. Sekarang, kita akan masukkan the value of tax 5 million dalam our calculation. 120 million plus 0.7 Y minus 5 million. Okay. Kemudian, kita akan jalankan operasi matematik seperti biasa. Okay. 120 million plus 0.7 times Y, kita dapat 0.7Y, positif, negatif, negatif. 0.7 times 5, kita dapat RM 3.5 million. Okay, oleh kerana kita ada 120 million kat sini, dan kita ada negatif 3.5 million dekat sini, so kita akan tolakkanlah. 120 million minus 3.5 million, kita dapat 116.5 million plus, jangan lupa kita punya MPC, 0.7Y. Okay, once dah dapat CT, baru kita boleh kira dalam kita punya formula dalam ADAS approach. Through ADAS approach, to get national income equilibrium, kita akan gunakan formula Y equal to CT plus I plus G. CT kita masukkan kita punya consumption function yang kita dah dapat tadi. 116.5 million plus 0.7Y. Investment kita masukkan kat sini. 333 million. 333 million. Plus, kita ada government expenditure 225 million. Okay, dekat sini kita dapati kita ada satu je figure yang ganjil kan. Sini ada RM, sini ada RM, sini ada RM. So, kita remain dia. Tapi, yang ada MPC ni, 0.7 ni, kita transferkan dia ke sebelah kiri. Okay, so dia akan jadi berapa? Y minus 0.7Y. Okay, so Y equal to 1. So, 1 tolak 0.7, dia akan jadi 0.3Y. So, now 116.5 million plus 333 million plus 225 million, kita dapat RM 674.5 million. To get national income equilibrium, so kita kena settlekan lah. Okay, 674 million, kita akan divide dengan 0.3. So, our national income equilibrium dalam situations ni adalah RM 2248.33 million. Okay, kita akan double check kita punya jawapan ni melalui leakage injection approach. Now, kita akan dengan details yang sama, consumption function, investment, government expenditure dan juga taxes.
So, kita akan kira kita punya national income equilibrium melalui leakage injection approach. Kalau ini adalah kita punya consumption function, so dalam leakage injection approach, penting untuk kita tahu kita punya saving function. Okay. Kalau autonomous consumption kita is 120 million, so autonomous saving kita akan jadi negative 120 million. And kalau MPC ini adalah 0.7, MPS kita akan jadi 0.3 Y. Daripada saving function yang asal ni, kita akan dapatkan kita punya saving function after tax, iaitu ST. Kita masukkan kita punya saving function yang asal, negative 120 million plus 0.3Y. Tapi oleh kerana kita nak dapatkan disposable income kali ni, so nilai income itu perlu ditolakkan dengan the value of tax. Tax kita masih lagi 5 million. So kita masukkan 5 million tu dalam kita punya equation. Dia jadi Y minus 5 million di sini. Then kita akan settlekan. Negative 120 million plus 0.3 times Y, kita dapat 0.3Y. Positive, negative, negative. 0.3 times 5, kita dapat RM 1.5 million. Okay. So, kita ada negative 120 million minus 1.5 million. Kita akan dapati our saving function after tax is negative. Okay. Negative 121.5 million plus 0.3Y. Okay, dah dapat saving function after tax ni, baru kita masukkan dalam kita punya formula leakage injection approach. On our left side is a leakage activities, which is saving dan juga tax. On our right side is injection activities, which is investment and government expenditure. Okay, saving functions, kita ambil saving functions yang kita dah kira tadi lah. Okay, yang atas ni. So, kita masukkan negative 121.5 million plus 0.3Y plus tax 5 million equal to investment kita 333 million plus government expenditure kita 225 million. Okay, so dekat sini kita ada negative 121.5 million. So kita akan transfer dia ke sebelah kanan. So daripada negatif, bila transfer dia jadi positif. Kemudian kat sini kita ada lagi satu, kita ada positive 5 million. Pun sama, kita akan transferkan dia ke sebelah kanan. So, oleh kerana nilai dia positif, bila kita transferkan, so figure itu perlu kita tolakkan. So, sebelah kiri kita masih lagi remain 0.3Y. So, sebelah kanan kita ada investment 333. Kita ada government expenditure 225. Kita ada saving function, okay. Oleh kerana dia jadi negatif 1 to 1, dah kita transfer dia jadi positif 1 to 1.5. And kita ada tax. Positif 5 million, kita transfer. So, kita kena tolakkan 5 million tersebut. So, kita akan dapat nilainya adalah 674.5 million. So, value of national income 674.5 million. Kita dividekan dengan 0.3.
So, national income equilibrium kita adalah 2248.33 million. Dan value ni kita akan dapati ianya sama dengan kita punya ADAS approach.